60,1 milioni denari ke se vložat v izvedba na glavni od kolektorski sistem i sekundarnite kolektori v opština Kočani. Projekt od kjegu izveduva strumičkata gradežna firma Žikolvo narednite 12 meseci. So gradežnite rabote ke se zaokruži vtori od segment od delnicata na glavni od kolektor od preminot preku Kočanska reka do novata prečistitelna stanica za otpadni vodi, koja što vo momentov se gradi so grant od Švajcarskata konfederacija. Vojedno su sklučeni od dogovor od Ministerstva za životna sredina i prostorno planiranje, ke se izveduva i prvata faza od sekundarnite kolektori i nivnoto povrazuvanje so glavni od kolektor. Ova je jedna od najznačajnijih investiciji za Kočani vo izminative deceniji. Pokri prečistitelnata stanica za otpadni vodi, glavni od sobiren kolektorski sistem ki ima vkupna dolžina od 9500 metri i ke se sostoji od dve delnici. Kolektorski od sistem go opvak je grad od Kočani i sosednoto selo Orizari i so negovata realizacija ke se reši problem od so tretmanot na otpadnite vodi za vkupen broj na naselenija od okolo 58.000 žiteli.